Вядьмар. Серия другая. 4 марки. Кто ты? Що? Де я? Я померла? Як я тут опинулася? Виглядає, що телепортувалася. Что с тобой здарилося? Маті козёла додрал? Я Торкве, Сильван, редкое разумное створение. Козёл ты. З ядрами. Випустіть мене! Гей, гэта моя лютня. Отдайте! Геральт, хутчэй, на Вядьмар што-небудзь. Заткнися. Не. У мяне з эльфаўскай неяк слабавата. Люди, заткніться пащі! Хочеш здохнуть зараз? А трошки поздней можно? Не, прашу, толькі не лють. Перестань. Ці ёсць у тебе тое, што трэба. Вы сами выбрали холод. Назло голове хочете отморозить в уши. Думаешь, рэч у гордости? Я не даволі спраўная. Нават для цябе. Мае продкі працавалі з людзьмі, а потым людзі аднялі ўсё. А калі яны далі адпор, іх вынішчылі. Тады ідзіце ў іншае месца. Адбудуйцеся, набярыцеся сіл. Пакажыце людзям, што вы нешта большае, чым тое, чаго яны баяцца.